Aduh. Ayo bah, hirupan mesin apa ya? Hirupan. Gue jelas tadi salah bah. Gas, bah, gas. Oh, gas. Oh, oh, wah, abah nguntung. Oh. Tuh, ibu-ibu itu tuh cenah porosotkeun salanang ke dibere kopi gudai 2 cenah. Rembung teuing aing. Mang aing cowok apaan cek aing teh? Dibere kopi gudai 2. Wow.
No, 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 no. Medan. No, no, no,
Aduh. Apa cita masih? Aduh. Aduh. Anu mimitina dari yang tengahku dia nyampe sumpah-sumpahan. Ku aing ditangkap pas penting-penting pas subuh-subuh. Ya buktiin anak dia kawin. Pura-pura teh nyaho be dia. Terus mana, Neng? Terus. Kurang sabar kumaing. Terus. Alhamdulillah ya Allah. Bah, buktikan, bah. Omongan Abe, ucapan Abe. Supaya... Jor teuing nya aing. Aku Pak Pipi. Kalian. Aku Pipi. Anja. Pak Dede, aya tuh warga Jawa Barat nu ibu-ibu nak kos kieu ya tadi buri. Lah, kukumbah gitu. Anu kitu mah Pak Dede ulah diangkutnya, ulah diangkut ke barak nu kieu mah daekan ieu mah ngoyo segalanya. Lah, kukumbah. Kitu Pak Dede nya ulah diangkut.